Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina ngibhalele lokho la uthole ukuphi ngifunda eVarsity. Gavedane ngalentuza sashonelwa umngani wethu. Uthi yo angiyazi into nje uthi ngicela lalela story kube yinina guys enizojaji ukuthi kwakwenzakalani ngalolu episode because namanje mangicabanga vele kube ngathi kwakuyiphupho. Uthi ke la ke sifunde eVarsity, it was my first day eVarsity. Uthi hayi ngifunde eVarsity kube mnandi ngayenza abangani abawu2 so saba group of 3. Uthi siyazwana senza same cause yonke into i-right siyo best. La ubona khona lethu ubona nami nabo kanjalo. Uthi hayi umngani wethu Vedane shone nakhona nje ashona isinguqu into esingayazi yabo. Uthi uyazi musafika eVarsity kade umfalelekile uyaqaqeka usuyaphuza usuyahlupha usuyagrova wenzani. Uthi hayi ashoneke ngeke ngisho because of that yamngani nami kodwa nje washona ke. Uthi hayi nangempela ke sihambe ke semngcwabeni kwakubo. Luckily ikubo kwakuyindawo eyodwa nase university yabo kunje ukuthi kwi-city eyodwa ne-university nje mhlawumbe ila eThekwini mhlawumbe kubo mhlawumbe semlazi into kanjalo. Uthi ke hayi nangempela ke alintuzeke. Uthi nangempela sihambe ke ukuthi kumele siphela semngcwabeni ngobuthumbu. Uthi sihambe semngcwabeni sifike sikhale. Uthi nje kube khona usizi la ngandlela ukuthi sikhale sobabe nomngane nami ngandlela ukuthi kubukwa thina sibangwa nezimbi ngempela because asikwazi ukumagine impilo ngaphandle kwalokho yabo. Uthi hayi nangempela maqedwa abantu bakuboke belentuzeke becela usibacela sisale behind yabona nani sisale nathi silekelele nala isilekelela khona yabo. Uthi hayi kube nokuthi sekukhishwa utshwala kuyaphuza uthi vele siyayiphuzela ukuthi awusinika utshwala siphuze kuze kube late. Uthi vele sinokuthi hayi transport iyaphuza kuphela yala esiyakhona ke. Uthi hayi nangempela sihambe late sekumnyama nje ukuthi sihambe sogibela. Uthi masifika kuthiwa itaxi yokugcina leyo. Uthi masifika sifica itaxi bese ke siyalentuza siyagibela. Masigibela itaxi ayigcwali akufiki umuntu azathi driver uyahamba manje because kulate. Mase uyahamba uhleli nomuntu ngaphambili udriver simfice vele ehleli nalowo muntu. Uthi hayi nangempela esuku driver hamba siyaxoxa ke manje nomngane nami yabo siyakhetch up uthi hayibo wazwa skill uba. Uthi yabo siyaxoxa la ngemuva nje asilakile thina sodwa esingemuva. Uthi hayi kuthi kusasinesikhathi sambili. Uthi yabo asinakile uthi hayibo le taxi ihamba isikhathi eside kangakho siphela akukho kude nje mhlawumbe usuka kwenye isithi uya kwenye isithi mhlawumbe ususuke eBay eThekwini yabo akuyona into kanjalo kuse kwi-city eyodwa yabo. Uthi hayi nangempela yabo singanakile silibala uxoxa nje asinakile ukuthi hayibusa sisahamba. Uthi hayi udriver Vedane ebuza udriver oqala wehla kuphi. Uthi awuzivele simangala ukuthi ubuza ukuthi oqala noma mhlawumbe intruder nalo wahleli naye because indlela mebuza ukuthi oqala wehla kuphi yabo sinokuthi into ongayibuza le mhlawumbe babe baningi abantu obvious thina ngoba sisonke sokwehla sokuthi kodwa nje futhi singagxili kuleyo nto. Uthi hayi mase siyaphendula sini ukuthi sokwehla kuphi athi okay driver. Uthi nje kune silence ongayazi between udriver nale passenger ukuthi futhi asinankinga sibanakile ahlangene. Uthi ayiqhubeke ihambe itaxi. Uthi hayibo miqhubeke ihambe itaxi ebuza umngane wami hayibo kade ayifiki yini le taxi. Uthi hayibo kufika ukuthi hayibo asibuka ukuthi ihamba futhi masibuka asikwazi la ihamba khona itaxi indawo esingayazi siyaqala ukuyibona. Uthi sibuze sithi na driver awukakadluli yini nathi because besihlale sale endaweni yokuthi athi lo driver ehene asikakadluli sibheke khona. Usibetha icha ukuthi siyaqala ukuhamba la size singafika la yabo. So athi driver hayi sibheke khona khonilekani. Uthi hayi ihamba itaxi. Uthi hayibo ithi nje sihamba itaxi sesiyabukana manje ukuthi hayibo kwakude kangaka yabo kwakude kangaka namhlanje but nakhona asiyikhulumi siyabukana simangala ukuthi hayibo kanjani yabo nendawo esibonayo emawindini azazi lezi ndawo yabo. Uthi ugela hayi asuke lapho kumngane wami Vedane uyayizwa yini lento engizwayo. Uthi ngithi nginozwani ethi ngizwa nje ngingazothi ngishiwa igazi engazothi kulentuzane kunento nje off kule taxi yabo. Uthi uyamhlebela. Uthi athi hene maseke uthi mesho njalo nami vele ngizwe lento off le taxi. Uthi hayi ngilentuze ngibuze simina kanti driver sifiki yini bakithi endaweni yokuthi phela kumele ngabe sesifikile manje. Uthi driver ngishilo ngathi siyakhona ngiyayazi indlela mina. Hayi uthi nangempela ihambe itaxi. Uthi hayibo athi ungane ngeke ngizwa ikunento engiphephethayo ke manje. Uthi yabo meke washo something umngani vele ngiyifile nami kade ngingayizwa. Uthi hayi sibe nokuthi mhlawumbe ngoba sibuye emngcwabeni yabo mhlawumbe sihaqa umoya othize emngcwabeni mhlawumbe yena uhaqiwe manje nami usuyangi-affecta ngoba hayi. Uthi iqhubeke ilentuzane ihambe itaxi. Uthi hayi beqhubeka ihambe itaxi aphenduka udriver athi
wena sisi ngoba uthe wehla kuphi uthi sibukane thina soba-2 ukuthi wena sisi sishilo nje thina ukuthi siyaphi uthi siphendule futhi thina sobabili sesehle endaweni yokuthi usathi udriver angikhulumi nani ngisho lo sisi uthi siphenduka sibone sisi uthi athi ngisho lo sisi lo uthi sithina ibo driver akekho usisi la ethi khona usisi lapho aningibonanga ngima ngithatha usisi endaweni yokuthi hayi uthi athi abantu abasiqale-ke simangale manje ukuthi kwenzakalani ngodriver wethu uthi hayi sithuke-ke manje vele sithuleka sisakhuluma sisasho lutho iyashosholoza iteksi uthi sisi thina hayi ngeke driver akekho umuntu la omunye thina sobabili nalo bhuti ohleli naye ngaphambili akekho omunye umuntu la okhona sazi ukuthi ukhuluma ngani uthi athi udriver nangu sisi ngiyambona mina ngimthathile esitobhini sakhe hayi kuthiwa amantombazane velele ethukeke manje ukuthi hayibo udriver wenzani yabo kuthiwa vedane driver kulungile noma ungavela usehlise noma la yabo waseyasaba nawo ukuthi ayibonanga udriver seyibona abantu abangababoni kuthiwa lo phambili nje akazingeni akahlangene hayi kuthiwa nangempela athi udriver nginehlise uthi uthi hayi athi udriver imoto ayisami hayibo kuthiwa bethuke athi udriver ngiyazama imoto ayimi yabo kuthiwe zama unyazisa amagiya kodwa imoto ihamba nje normal hayi ukuthi mhlawumbe iluze icontrol nani ihamba kahle nje kuukuthi uthi mayethu uzama ukuyimisa yimi uthi yahamba nathi imoto yahamba nathi imoto yahamba nathi imoto uthi yabo ngalendlela ukuthi siyakhala siworried driver siyacela nkosami sicela uyimisa imoto yabo akuqhamuka imoto asihlangani namoto kulomgwaqo asihlangani nabantu sibona imizi nje nezindawo but akukho lutho olunye silibonayo yabo athi driver ngazi ngiyimisa imoto ayini yabo hayi kuthiwa bethukeke laba kuthiwa i-round nabe imoto ubhuti akahlangene ohlele front kuthiwa i-round nabe imoto i-round nabe imoto i-round nabe imoto bathi mase kuzosa bebethi bayarealize hayibo ubhuti akasekho emotweni yabo mase kuqala ukukhanya hayibo belethu bebuza ukuthi ubhuti useshonephi kuthiwa athi letuzana udriver animbona ngayini because ucelile ukwehla wehla hayi kuthiwa vedane zishokheke ingane ukuthi ngeke ziningi imanga ezenzeka kule taxi yabo kuthiwa bethi ngeke driver vele usehlise khona la cause sesiyasaba-ke manje yabo kuthiwa udriver mina angi-understand ukuthi why ningababoni labantu cause labantu laba abantu abagene phambi kwenu lo mama ungene phambi kwenu kodwa nithi animboni nobhuti lo wehle phambi kwenu kodwa nithi animboni kuthiwa ingane manje nazo ziyi-question ukuthi hayibo kwenzakalani ngathi-ke manje sebeyibuza bona ukuthi hayibo bevele athi nje driver sicela ukwehla kuthiwa nangempela behle kuthiwa uma behla mase kuvedane kuqhamuka enye iteksi yabo kuthiwa uma iqhamuka iteksi ivedane ime eduze wabo ibabuze ukuthi ayibona i-right kuthiwa besho bethi hayi si-right kuthiwa mase udriver nisukaphi bese beyayikhomba bese kade sigibele leya teksi leya kuthiwa udriver esikade ngigibele leya teksi bethe kuthiwa hayibo leya teksi kade yafa yaginqilela khona la bacela ukwehla khona yaginqilela la le teksi washona udriver wayo washona namapassenger hayibo kuthiwa ingane zithuke-ke manje zithuka ukuthi kanjani because driver le taxi ngoba nikhomba lapha nayi itaxi esangithi benigibela itaxi ukuthi nayi itaxi bathi beyiboni ngempela nayi itaxi shuthi yafela lapho nje ayikakaze kwenziwe lutho nje ngayo kubone anganoma kushuthi yafa ama taxi aba kanjalo kuthiwa ibethuke-ke manje kuthiwa driver gibelani bethi siyasaba ethi nizofika ngani yakhona niyaphi besho athi driver gibelani kusekuseni manje kushuthi mhlawumbe benibanjwe izinto ezinibambile asambe kuthiwa phela lo driver bathathe eyobashiya ngala ebekumele ngabe baya ngakhona kuthiwa befike kuthugele mefika kubo-ke avedane afike ahlale kuthiwa mehleli kanjalo avedane alentoze athi uyabuka yabo uma ngabe kade ubhizi umuthi uthatha ifoni yakho unefoni cabanga kodwa uthi wayengakhumbuli kwalokho ayikho umuntu abafonela emakubo baze bafike ekuseni lokubuyame ngayizolo akekho umuntu nowayefike lokuthi ebabuze ukuthi ayipho bapho sibani bani bathi uma befika kubo beyixoxa indaba bethuke bebonakala nje ukuthi kade bebona iy'manga yabo kuthiwa nakubo kwangathethwa-ke kakhulu hayi kuthiwa-ke mengabukele elentuzi ezwe ama-recording yabo mezwa ama-recording ebone ngathi uberekhoda shuthi ebuka hayibo sengirekhoda isikhathi eside kangaka and during that time besetekisini athi uyalalela hayi lokhu ezwa bona ngoba uthi bayaxoxa nolentuzane nomngani wakhe yezwa bayaxoxa kuthiwa nje mase egcinele vele ezizwe lithi ngicela ukwehla kuthiwa into abangakaze beyizwe etekisini kube khona la ekuvele kuthiwe nje khona ngicela ukwehla ugeli kodwa kule nkulumo into ewiyeti akukho la udriver la babuza khona ukuthi kwenzakalani yabo ayi ugeli bayalalelise nakubo esho ukuthi iyangimangaza lento la yithi nje sobabili nalo vele qhamuka egcineni sesithi nje ucela ukwehla
angi-understand ukuthi kwenzalani. Kuthiwa intombazane emva lokho yayihlezi inama-nightmare bo babe nomngane wakhe bengalayo, kuthiwa kwaze kwazanywa indlu. Uthi kuyela hayi nangempela-ke kwakuthi nje izigcina isukile le nto le kuthina, kwaba ukuthi nje siyalentuza siyahamba-ke siyohlanjululwa-ke. Uthi luckily akaze nje size siyiswe mhlawumbe umuntu obonayo nani sathi asifuni nakwazi ukuthi bekwenzakaleni. So bagcina bengazanga noma ulogele mhlawumbe owahamba nabo esuka emngcwabeni, bagcina benga-understandanga lutho. But nje njalo kuthiwa njalo ebusuku mabelala yayihlala ibuya yonke le nto, idlale yonke le filimu kuze kufike layo lo sisi ethi ucela ukwehla, njalo kufike layo ethi lo sisi ucela ukwehla. Uthi nje iphisi saze sayithola sesihlanjululiwe-ke sageza kwayimandi silala ubuthongo. Okunye uthi wagcina lapho ukugibela nje into ekuthiwa itekisi ebusuku. Uthi nje angilokuthi angicame ngilale kuleyo ndawo, kungcono ngivuke ekuseni ngiyogibela itekisi. Okay-ke, thank you so much for watching.